U Iranu nema nuklearnog oružja. Strašnu priču o atomskoj bombi Irana pričaju više od 40 godina. U Iranu će vrlo brzo, bukvalno sutra, doći do nuklearnog oružja. Ali strašni sutra nikako ne dolazi. Znate li zašto? Da je Iran htio, davno bi se opskrbio nuklearnim arsenalom. Tehnologije obogaćivanja urana postoje više od pola veka. Nisu tajne, nisu previše složene. U različitim zemljama djeluje više od 20 preduzeća za obogaćivanje urana. Sa stanovišta procesa, proizvodnja oružanog urana i kućnih čajnika je apsolutno ista. Kupuješ opremu, nabavljaš sirovine, zapošljavaš stručnjake i dobijaš konačni proizvod. Svake sankcije i zabrane se mogu zaobići. Uvijek postoje zainteresirani prodavači i snalažljivi posrednici. Pitanje je samo novac. Ali za 40 godina Iran nije mogao dobiti nuklearno oružje, zato što ga nije namjeravao praviti. Za vojne akcije protiv susjeda nuklearno oružje nije potrebno. Dobiješ više štete nego koristi od pobjede. Nuklearno oružje je veoma skupo. Lakše i jeftinije je koristiti konvencionalno naoružanje. Mit o nuklearnom oružju potreban je Iranu za zastrašivanje SAD-a. Tako Iranci plaše Amerikance: ne petljajte se s nama, imamo strašno moćno oružje. Obični ljudi drhte od straha pred atomskom bombom. Međutim, atomska bojeva glava, napunjena oružanim uranom, sama po sebi ne predstavlja prijetnju. Bojeva glava se na neki način mora dostaviti do cilja. Za isporuku nuklearnog oružja koriste se 3 vrste nositelja. To su strateški bombarderi dugog dometa. To su podmornice dugog dometa. To su međukontinentalne balističke rakete. Koliko iranska ima podmornica dugog dometa? Niti jednu. Iran ima samo obalne i regionalne male i srednje podmornice. Koliko iranska ima interkontinentalnih balističkih raketa? Niti jednu. Iran ne proizvodi takve rakete. Iran ne predstavlja nikakvu vojnu opasnost za teritoriju i stanovnike Sjedinjenih Američkih Država. Ne može nanijeti ozbiljnu štetu Americi, čak ni u prisustvu nuklearnih bojevih glava. Zašto je Donald Trump proglasio Iran prijetnjom za SAD i započeo vojnu operaciju? Razlog leži u ugljikovodicima. Iran zauzima 3. mjesto u svijetu po rezervama nafte i 2. mjesto po rezervama prirodnog plina. Danas je udjel Irana na međunarodnom tržištu nafte i gasa mali. Iranu nije dozvoljeno da mnogo izvozi. Nafta i gas su osnova moderne civilizacije. Nafta i gas su potrebni svima. Ugljikovodici su ekonomsko oružje. Ako Iran bude prodavao mnogo nafte i gasa, postaće snažan i uticajan. Amerikanci su dopuštali Irancima da izvoze mnogo nafte, dok je Iranom upravljao poslušni šah. Prije islamske revolucije, Iran je bio na 2. mjestu u svijetu po izvozu nafte. Ali tada su Iranci prestali slušati Ameriku i protjerali šaha. U odgovoru, Amerikanci su uveli sankcije i ograničili izvoz nafte iz Irana, koliko su mogli. Danas Iran čak ne ulazi u 10 najvećih izvoznika, zato što su za SAD opasni samostalni Perzijanci, koji posjeduju ogromne zalihe ugljovodonika. Usput, islamska revolucija u Iranu produžila je život Sovjetskom savezu. Zbog smanjenja ponude, cijena nafte je porasla nekoliko puta. To je omogućilo Sovjetskom savezu da prodaje naftu i kupuje hranu i tehnologiju. Šta će se dalje dešavati u Iranu? Najbolja opcija za Amerikance je potpuna kontrola nad izvozom nafte i gasa iz Irana. To je dogovor na koji poziva Trump. Iranci prave državni udar i ponovo postaju poslušni. Amerikanci određuju kvote za prodaju nafte i prirodnog gasa. Ako opcija s dogovorom i prevratom ne uspije, tada će Amerikancima u Iranu stvoriti zonu haosa, da bi izvoz velikih količina nafte i gasa iz Irana postao nemoguć. Haos će se stvarati unutar Irana od strane raznih opozicionih snaga i banditskih grupa. Amerikanci će se potruditi da izazovu sukob između Irana i njegovih susjeda za haos. Dakle, atomska bomba Irana je mit. Sve se svodi na naftu i prirodni plin i na poštovanje interesa SAD-a.